lalu anak hilang. Yang peduli dengan anak, doakan nak, mudah-mudahan anak panjang umur, jauhkan dari bala, musibah dan lain sebagainya. Rupanya hadis sekalian, doa ibu inilah yang diijabah oleh Allah supaya dipanjang umur, luaskan rezeki, dijauhkan bala. Ternyata doa ibu inilah diijabah oleh Allah. Sehingga Rasulullah sabda, kata Rasulullah, as-sadaqatu tanfi'ul bala wa tawirul umur. Kata bahwa sedekah itu pajak menolak bala dan memanjangkan umur. Jadi itu berapa dahsyatnya hadirin sekalian sedekah ini. Sehingga orang yang sudah pidam, bila badannya sudah meninggal, yang mati, pengen balik lagi ke dunia, apa? Nak sedekah. Apa namanya sedekah? Nyesel. Nah, Allah sudah mati dia nyesel, pengen balik ke dunia, aku nak banyak-banyak sedekah. Nah, ini dahsyatnya sedekah itu sedekah mau bayar hari sekalian, banyak sedekah itu. Bukan yang pulus lah, senyum dari sedekah. Jadi jangan banyaknya senyum, pakai ujung lain pula nanti uang senyum dewek aja. Misalnya senyum itu adalah sedekah. Kita mesti ke uang duri atau beling paku misalnya bahaya di jalan, itu sedekah itu. Apalagi kita sedekah baju, sedekah makanan, dan lain sebagainya. Insyaallah itu akan bermanfaat. Itulah hadis sekalian ya, salah satu dari keutamaan apabila kita dalam menghadapi hari Rebo akhir di bulan Syawal atau yang dikenal dengan Rebo Kasar. Nah, ini hari Rebo ini kakek. Saya siap ya untuk beramal. Ya. Nah, itu hadis sekalian. Oleh karena itu, ya, dalam kesempatan ini di hati kita tertuju kepada zat yang wajibul wujud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Kita niatkan di hati kita masing-masing agar dengan kita berzikrullah, berzikir latif saman ini dengan keramatnya Syekh Muhammad Saman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, diangkat segala penyakit-penyakit kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dipanjangkan usia dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki yang halal, thayyibah dan barokah, kemudian dikabulkan segala hajat, niat, maksud dan cita-cita kita, dan terakhir kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, di dalam membawa iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini juga hadis sekalian, kita akan membacakan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan bagi Allah almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, baik kita terutama keluarga sebagai hajah ya. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah, kita peruntukkan bagi kesehatan, kesembuhan, ya, keselamatan, syifa ya, bagi keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita yang dalam keadaan sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat segala penyakit-penyakitnya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa qurniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhuna Syekh Muhammad Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdali, wa Syekhuna Syekh Abdul Somad Al-Palembani, wa Syekhuna Syekh Sultan Muhammad Badaruddin, wa Syekhuna Syekh Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin, wa Syekhuna Syekh Sayyid Hashir, wa Syekhuna Syekh Abdul Rahman, wa Syekhuna Syekh Masani Muhammad Al-Nari, wa Syekhuna Syekh Thomas
ya Umar Rahman Syaiwalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Muhammad Azhari Syekh bin Mas'udullah Walaruh Mas Haji Fatimah Azhari bin Jadis Ma'ruf Walaruh Jadis Muhammad Yusuf bin Jadis Muhammad Soleh Walaruh Nyayu Hafsah binti Jadis Ma'ruf Rumma ilaruh Kiai Muhammad Haji Abdul Rahim bin Mas Ahmad Azhari Walaruh Nyayu Haji Aluyah binti Jadis Muhammad Yusuf Walaruh Mas Haji Non binti Kemas Azhari Walaruh Kemas Haji Ate binti Abdurrani Walaruh Kemas Haji Esa Ate binti Kemas Haji Soleh Walaruh Kemas Zainal Hamidin binti Kemas Haji Abdurrani Thumma ilaruh Kemas Haji Mansur binti Kemas Haji Abdurrani Walaruh Kemas Haji Rashid binti Kemas Haji Abdurrani Walaruh Nyayu Haji Hawa binti Kemas Haji Anam Walaruh Kemas Abdul Hamid bin Kemas Haji Abdurrani Walaruh Nyayu Haji Maskura binti Kemas Syahabuddin Walaruh Kemas Bariyah Putri bin Kemas Haji Abdurrani Walaruh Kemas Zainal Arif bin Kemas Haji Abdurrani Walaruh Nyayu Haji Muzaimah binti Kemas Muhammad Hashim Walaruh Kemas Haji Aliyah Agharuddin binti Kemas Haji Ateh Walaruh Kemas Haji Abdul Hamid bin Kemas Haji Ateh Walaruh Nyayu Zalihah binti Kemas Ismail Walaruh Nyayu Khalijah binti Kemas Syahabuddin Walaruh Kemas Zulkarnain binti Kemas Syahabuddin Walaruh Kemas Muhammad Zaki bin Abdul Rahman Walaruh Hajar Monika binti Sulkoyo Walaruh Kemas Haji Abdul Rahman bin Kemas Mansur Walaruh Kemas Adnan bin Kemas Abdul Rashid Walaruh Kemas Toyib bin Kemas Abdul Rashid Walaruh dari Abdul Rahim Walaruh dari Sri Walaruh dari Muhammad Nawidin Al-Hafiz Liman ijtama'na hahuna bisababihim Ja'allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yashfa'u jannata birahmatih wa walidina wa walidayhim khassah wa jama'atul muslimin 'amma wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram syai'un lillahi humul Sihat wal afiyah wassalamah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Astaghfirullah, 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 Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل إلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب الله أجمعين التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين واشفنا وارحمناهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, wa ya ilaha illallah, wa ilaha illallah, wa ya ilaha illallah, la 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 ilaha maulana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ya ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Allah
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah,
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, 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 la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan wa sidqan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. العظمة لله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين وسعداء وصالحين وإلى أبينا آدم وأمنا حواء والإبر والإلياس سيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيخ لا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ثم إلى حضرة السيد الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وعلى جميع سادتنا السفياء من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد الشيخ أحمد البدوي وسيدنا الشيخ أحمد الرفاعي وسيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي وسيدنا الشيخ حجة الإسلام وسيدنا الشيخ أحمد بن عيسى بن أجيل وسيدنا الشيخ Muhyiddin bin Arabi wa Sayyidina Syekh Junaidi Baghdadi wa Sayyidina Syekh Syu'arani wa ila arwai sadatina Aidarusia wa sadatina Adadiya wa sadatina Sajariya wa sadatina Khadriya wa sadatina Khalawatiya wa sadatina Syaqopiya wa sadatina Alawiya wa ila iman al-ba'ati bi'aunihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal ahadnahum sayyulillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kutubul Aqwam Mahmudur Rahman Syekh Nasir Muhammad Samal wa Mustafa al-Bakri wa Imam al-Ghazali wa Imam Sanusi wa Badu Hajar wa Imam Ramli wa Imam al-Rafi'i wa Abu Hasan al-Ash'ari wa Abu Mansur al-Maturidi wa Imam Hujjat Islam Zakad Ansari wa Hatib Syarbini wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أموالنا وسيلنا خصوصا حضرة سيدنا سيد بن عزيز بن عبد الله
Rasulullah Abdullah bin Azari, Rasulullah Abdullah bin Ma'ruf, wa usuli wa furu'i wa ahli silsilati wal amini anhum sayyidin billahi lahumul fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم خصوصا حضرة شيخنا شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفرناني وشيخنا شيخ عبد الكريم وشيخنا شيخ الصديق وشيخنا شيخ عبد الرحمن مشارع وشيخنا شيخ عبد اللطيف مشارع وشيخنا شيخ أحمد بن عبد الرحمن مشارع وشيخنا شيخ عبد الله آمين وشيخنا الشيخ حجي بستان بن عبد الله وشيخنا وأستاذنا وواصلتنا إلى الله تعالى على رب الله حجي محمد أكيد بن حجي حسن نورين وشيخنا شيخ مساكس حجي عبد الحميد بن مساكس حجي محمود وشيخنا شيخ مساكس حجي عبد العزيز بن مساكس حجي محمود وشيخنا شيخ حجي أحمد بن حجي عبد الرحيم وشيخنا شيخ حجي حسن الدين بن حجي محمد أكيد وشيخنا شيخ ياي كماس حجي عمر بن كماس حجي عبد الرحمن وشيخنا شيخ أنام بن عبد الله وشيخنا شيخ حجي علي بن حجي عبد الحميد وشيخنا شيخ كماس حجي إبراهيم عمري بن كماس حجي عمر وشيخنا شيخ كماس حجي سليم عمري بن كماس حجي عمر والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحاضرين والغائبين والمقيمين والمشاكرين في البركة وبارك من المسلمين أجمعين ونتسطع ونأتم بها إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سادة الدنيا وملوك الأخرى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وأنت كما بمثال القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير. وأن تغفرنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا من كل مهنة وفتنة وضر إنك ولي بكل خير ومؤمن بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واقنا شر ما همنا وحبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم توفنا وأنت راض عنا واغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا بالله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. وجعلنا من كل
من وبلاء لما رجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء لما رجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء لما رجا وكنك بنا بالغيب والخسران كل عدو مقترب وجاني واجعل لنا من لطفك خفي حجاب ستر سامر يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وفقنا إلى الممات من فيتان كمان والآفات وأتم لنا يا ربي بالإيمان ووصلنا بالفرد بالإيمان وأتم لنا يا ربي بالإيمان ووصلنا بالفرد بالإيمان وأتم لنا يا ربي بالإيمان ووصلنا بالفرد بالإيمان يا رب يا كريم يا رسول يا من لنا إحسان مبذول يا ربي بالأوبات بالجانب محمد السيد بالسمان يا ربي بالأوبات بالجانب محمد السيد بالسمان يا ربي بالأوبات بالجانب محمد السيد
Mustafa
sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad ya Maulay. Sallallahu alaihi wasallam ya